2,000 years later. Teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sekarang mau ngapain? Ini ngasih makan burung. Mana coba lihat makanannya. Oh iya. Emang doyan? Doyan dong. Kalau emang doyan, ajak teman-temannya coba. Ini teman-teman mau ngasih makan burung. Ngasih makannya di mana? Oh, emang ada? Banyak ya? No, 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 no. Datang nggak? Look at the top of his head. Look at his lips. Ngapain? Oh no. Oh no! A few moments later. Diayunan.